Anyang laki din! Nag-apuan nyo na. Kasla na banbanog kayo ah. Ay, wala nga raod. Naggapo kami ijay bantay balasang kaw. Napan kami nagparot iti panaw. Kasta ayan na. Ay, umadani nga mina, hindi pa nagtutudaw. At da nga min agtudtud ijay banda ti kusina may iso anas kan nga isimpad iti anak kaw. Aywan anana. Nagrigat no agtadtad ti kusina no matutudo. Aywan gayam. Nagluto nila kay ko itay iti pansit. Umay kayo pa nana. Agmerienda kayo. Amok amabisin kayon. Ay na, agyaman unay donang. Nagsingput ka talaga balasan ka. Ni nanamat. Anya lakit din aya. Ala, umay kayon. Aday bagaklakay. Among ka din ni donang. Ha, nakaimimot at talaga. Nalabas at kinaimot. Apa yan ako namday ta? Una, agasaman, inayaban na ni Bakit Estela anangan ijay balay da. Ngamda tao, di na pa'y mapadigwan matijas ki a babae. Nini, apa akas tamutan ti bagbagam iti kumarin? Anya, ha, saan ko ako marin ni Donang anya? Awan kumarik akas kan kwa na anaimot, na ito lang nati kinaimot na. Anya? Ha, addan to lang masapul day jay kanya. Pulos, ajak tulungan. Bakit Sana nasaya day tangar aramidem. Kumarin, ngam kasta ka kan kwa na? Basit abana ngam isyo para kan ka? Ala, da kayo, tagasawa kini Donang. Na? Total, isumit ti ayunam. Salbag kiti, makaparurod at talaga, just kay salbag pay! Uray anya ti aramidan da di adonang. Talagaan na sakit tinakam ko kan kwa na. Saan to apulos nga agmaw-maw ko naktumag. Ay, apo, na yung daytan agura. Dagi dati rumbang abaliwam nga ugalim, kumari. Ha? Apay ko mga baliwa? Ad-adakit di ang nga umap apoy tigurak ken kwa na. Apay nga minaya. Anya ti baso ni Dunang kan ka? Agasaman, idi nagluto ak iti pakbat, uray agtudtudo, napan ko pinadigwan. Isoda nga agasawa, ngam idi nagluto iti pansit, ni Bakit Estela ti pinakanda. Ay, una yan. Anya laki din aya. Ha! Marurudak man tunggal mapanunot ko ti kinadakas ti ugali na. Ay, unay kan. Nagbasit abanag, ng padakalam. Ay, naustuki di daytan. Hay nako. Una yan ni Karina aya. Basit abanag. Ngam isyo matan para kan kwa na. Ay, un kaya. Bakbakit nan. Ngam immature ti panagpampanunot na. Isu nga inayabak ni Nana Estela anangan ije balay. Gaputan nakitak anabambanog anagapo ije bantay. Kan apay apagsakitan tinakam na dayjay. Ay, amo mo ti panagpampanunot nan dayjay. Baliktad. Sa bagay. No da tayo amakawawat, agtatal na tayo latan. Una, bay am asuman na mauman tulat ta. Ay wala, mauman tulat ta amang daddadael. Siga magamti masabat ko Karina. Sasaw ka magang may maysa. Ha? Ha? Marurudak nga rod, isong agsasauak. Apay nga min aya? Anya? No kayat mo mati agsao ngagmay sa, ay kat agsao kalat na Saan asyak ti bibiyangam? Tano siyak, awan bibiyang kukan ka, uray pa'y agkisiw ka dito'y sangok. Anya? Ay una yun leta nga imbagam si ka Karina. Nagalasmutin leta pa nagsasaong kanyak. Kasano nga min ajak agsao iti kastoy, kat man nakibiyang ka mga amin. Anya? Ay, di ta ka manlangan. Humpay na sa aking kamot, immature bakbakitan! Ay talaga akas jeti pa nagsasao ni Karina, Manong Berto. Agyaman na dyan Karina. Gaputa babae. Tarusan,
Ang mga nakaramang kanya kiti saan na amalipatan. Bay amon manong. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No da tayo ang makaawat. Bay-bayan tayo latan. At danto latati gundaway maamiris na. Dagiti pa naglablabos na. Sa bagay mo't gindi Una yun da Karina. Awampay, tinasayat asursuro na. Agam mala, baybayan tayo. Aldan tumal daw na. Ewan saan nga amin nga aldaw kat kukwa na. Amumutan lakay. No siya, ha? Awan pilpilyak no marurudak. Ay unay kan. Aglablabos ka mo tin kadagiti ka aruba tayo. Saan na nasayat day ta? Kaya't mo asawan, isoda tinasayaat. Ay, pinagsasawak day jaberto Man nakibiyang tumang amay. Ay, jak amo. Nanya ti ibagak kan ka. Aguli magkalan daw. No di mo kaya't amairaman kay iti pungtot ko. Amangan nun niya pa iti maaramid ko kan ka. Gusto day ta pungtot mon. Nabambanog da tao. Iso apangasiman tayong kaagluto kan aginaw. Anya? Awan pa yung oras mo agtrabaho dito unag ti balay. Gapo iti day ta kachichismis mo. Anya? Alain kan, di mo orayan asyak ti makapungtot. Ibarsak ko amin ijarwar dagiti mainawan. Ta ije mo amapan pidutan. Ala na, anya laki din day tang ugalim. Pare, pudno ti bagbagan ka. Iso pangasim man. Bagbagam man ni bakit mo. Tasat anak saya day jeng aramido na. Kasaya pare. Nakababay na talaga. Ngam, kanayon ko abagbagan ngam awan lata. Ha? Iso pang panunutak pa yan. Nga iso siguro ti pan nakaitaw na. Tadi na kaya ti papagbagaan. Agyaman ni bakit mo pare. Tano saan ang mga nututubak? Ah, Nagbastos nga na sumungsungbat ka. bayamon pare. Kasaritak tulatan. Parang saan manin abaribar ti panagsungbat nan. Nasaya at man ta nagranata kumari. Ha? Apay anya din na idanon kanya. Anapan mo kano in chismis iti ka aruba. Ha? Anya ka di day ta? Imbagam kano anak kaimimutak. Kan maysa, napan mo imbagbagay jay ayandaman ng norma. Anagalas kano ti panagkawkawas ko. Apay, nasakit tinakam mo, ha? Donang? Anya? Saan aron ba nga agsakit tinakam mo? Gaputa pudnumot amin dagiti imbagak. Saan na yan? Ha? Pudnumot anak kay mimot ka. Kan maysa, pudnumot anak kaalalas day ta panagbadbadom. Kas kalatukak analmas ijay karayan. Ha? Day tarupam mat, kas laimpasikig alaba. Anya? Iso nga awan tirumbang apagpungtutam, gaputa everything is true. Anya kamatan abakbakatan, kasla saan ka ngagpampanunot? Anya, Imbagak mat idi kada kayo, nga ikulong yo dagiti manokyo, ngam anyat inaramid yaw. ay Karina, kunak itaykon ka, pasensya ka kuman. Naikulong mat amin a manok me. Iso na laang tadda nakalubos. Nairanamot nga awan kami dito'y balay nga agmalmalam. Iso asaan mi anak kita adagos. Anya? No nakita mi kumaadagos, inkulong mi Aw, nagado ka manan arason nyo. Dinadahil ti manokyo, di ka imulmulak asabong. Ay, pasensya ka ka din, Karina. Day talaang ti amuyo. Pasensya, pasensya. Ha? Agyaman kayo ata, bakit kayo? Tano saan? Ha? Anya. Anya kamatan Karina. Mangibabain ka talaga. Siya kung ti mababain ka po iti kasta nga ugalim. Anya ka din day tangay pagbagam. Agasam ti aramid mo. Napan mo pinagsasawan ni bakit Estela?
Awan babayin mo. Anya? Awan bayin mo kon respeto. Nagalas at talaga ti ugalim. Kasano ajak makapungtot ket imbagak met idin kadakwada nga ikulong da dagiti manok da ngam anyang itinaramid da. Apay, di mo maawatan ayati sao asaan da nga inggagara? Oo, adula amin na rason da ita. Ti kunam kit day inggagara da. Ngamin, umapal ni bakit Estela iti mulak asabong. Mapunpunwan akon kan ka, Karina. Ha? Mapunpunwan akon. Jesus, nagpigsamot kan dito atudo. Nagpigsa ti angin na. Dito isang gibagbagada na pigsa bagyo. Ay, katagbag yulat ta ka di. Malagdam nga raw, magkimpuna. Anya? Danag mo na yan. Ay, unay kan. Apay, di ka madanagan iti kasto ay kinapigsa ti tudo kan angin. Naimbag kumamit. No sana flood prone area dito ayan tayo. Kanya lakit din aya. Oh, kita man. Mangrugin nga umunag ti danom dito balay. Jesus. Wala nga pweso. Kanta nga pilang arti ko ko ngay. Mangingatutan akadagiti usar ama basa. Bayang, umay kakid din. Tamapantay di evacuation center. Ang mga numarigatan tan no adda pumigsa ti tudo. Ay, alakit din. Ingkan no ingkan. Ha? Basta siya, dito ulaklaan. Salbang. Na. Ne, asino nga taday jay? Tulong ka, Ruba! Almasa ko tinoy! Ni Karina mo dyan pukaw kita iti tulong bakit? Yun nga agpaiso. Apay nga awan nila kay naagadwana. Almasa ko! Tulungan Sus. na! Ala aman ng Berto, ang katulungan ni Karina, kaasimat. Oray may anod kan Karina! Total, nagalas mo lang tao galim! Adu kami amang dangdangag iti pukaw mo! Gumawang mamayan kong marayakan ka! Nagalas kami tao galim! Anya, ay naman ng Berto, pang-aasim kumain katulungan. Bayam mayanog. Saan araw mo ti asik no kasking kuha na titulungan? Bayam sa mayanog ko laktubo nyakan. Imbaglangan tadda ka lakay. Imbagak ngamin kan ka mapantan. Ngam natangkan ti ulom. Kat kunak ano sumardamit lang ti todo. Ad damot ngayong pigsana. Makita. Anya nga ita. Uray ka sano ti panagpukaw mo. Awan ti imarayat kan ka. Ha? Gapoy day tayo ti kinaalas ti ugalim. Isong awan pulos tumulong kan ka nga uray may yanod kan. Anya? Nangag ko itay ti panagpukaw ni Berto kan ka. Apay di mo nangag. Ah? Wala kay. Nangag ko day jay. Ur-urayot nga umay naktulungan. Ngamawan mo. Uray dagiti anak ni bakit Estela. Buy-buyaan dak matlatan amayan anon. Di dak pa'y tulungan mo. Saan ka na mas daaw no apay akas dedagan ka. Ngamin, gapumot la iti kinaalas ti ugalim. Ay na po. Anyalakit din aya. Jack amo no masyana kuno katawa. Ha? Anya ka din day tang ibagbagam si kabakla. Amom nga min, adda kidi agpokpokaw kang agkidkid daw iti tulong. Awan mo't mayat at tumulong kan ka. Anya? Uray gaya mayanod kan. Awan maasyan kan ka. Awan masayangan kan ka. Ha? Di ta kumaamiris mo ti kinaalas ti ugalim Ngamin, kaadwan dito akaaruba tayo. Inapam sa amatan nga awan rason. Apay ngay akas tamad din ti bagbagam bakla. True naman. Amon, idagpukpukaw ka. Buy-buyaan da ka lang dagiti anak ni bakit Estela. Imbes atulungan da ka, no. Pakakitaan, anila kay mo lang ti makaanos iti ugalin. Isong agbalpaliw ka man. Ne, itaman pa'y anasingpot ka akasarsarita, si Kakarina. Kunak man no inlaksid da kun ako marem. Ah? Ay, kwa. Saan mat kumare? Si kakit di mat.
Anya nga day taimot mo. Sidaan, kumare. Umay ka manin padigwan. Naglamag ti panawan. Masiguradok ang magustom dayta. Nay, nakaskas daw man day ta kinasingpot mo ita. Sikamat, kumare. Saan ka nga minasigod akas takat? Isu amas daawak man? Aklo na, kumare. Naglablabusak iti kinachismusak. Kinaalas ti ugali. Kun aminon adakas akababalin. Ngam na amiris ko dagi jay. Idi dandani ak nayanod. Idi nagpigsa ti bagyo. Nga awan mayat at tumulong kanya. Ha? Iso aman ipod ita, agbalbaliw akon kumare. Diyak kayaten ti makiap-apa iti kaaruba. Promise. No siguro saan na nagbagyo tinapigsa, saan ka pa nakamiris, Karina? Ha? Ita, ang mumaw na saan na nasayater aramidam, nga amin akaarubam ket apaam ket ichismis mo. Lakay. Ngamin, nudumteng ti chimpong agkasapulan ka. Agpangadwada at tulungan da ka wano saan. Ngamin, mapanunot da dagiti dakes akababalin mo. Mawatam? Wen lakay. Anya lakit din aya. Maawat akon. Iso amanipod ita. Agbalbaliw akon. Promise. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Naglampong ka na, pre. Mapantag papukis. Wen nga rad, awan mo ngamin pagpapukis ko. Adamok a pagpapukisan ta. Ay, jacket ti bakla. Jacket ti bakla pagpapukisan pare. Apa adi mo kayat? Ay, basta jak kayat. No ngay libre. Kayat mo? Ah, libre. Saan mo na panunutan? Wen ko na amon ta mapantan. Pare, sigurado ka nga laing dagiti agpukpukis dito'y aparlo? Agtugaw ka kadilang dita. Nalalaing da dito'y. Asinong iti mang pukis ka rata? Hello, boys! Nagalas a bakla. Di na bagay. Kundi bestida. Nagngisik mo nga ron. Shh! Di ka natagari. Ang mga numagnag na ka. Ay, Gary, namiss ka. Naghilig nga gar-arako. Namiss ka mat, Joyce. Apay nga takalaeng. Busy. Amumatan, ado ti liga ita iti basketball. Aywan gayam. Pukisan na kami man kininilo agayem ko. Ay, gwapon lakaskin ka. Hello, siyak ni Joyce. Kukwak na ito aparlo, Ha? Joyce. Libre Of course! Oy, anya po kisti kayat mo. Jenny! Jenny maganda! Yes, Joyce, sexy. Siga pa natin makamo dito yung parlor ko. Tamapan kami ag merienda kadag ito yung labs ko. Labs mo dagita? Makadkadlawa kon Kada ada umay a customer agwapo. Labs mo. Mangibati ka mat kada kami. Puro bungbungal at tupul ang lalakay itiretretom kada kami. Ay! Adan to matlata umay kada kayo. O sige, da kami pay lang iti makaam mo dito ay. Enjoy! Gary, Nilo, agorder kahila iti kayat yung wen? Wen Joyce. Agpili kami dito mino. Anya tikayat mo pare? Agpili ta. Ado ti pagpilian. Sige lang, agpili kayo. Tamapanak lag sigarilyo di tarwar. Babuas. Pare, asino day ta Joyce? Bakla. Apa adamagam. Nagluko kan. Kaya't ko asaway. Duha kayo?
Adda relasyon nyo, pare? Tila damdamagam. Permi mo no dumkot ka nga. Kasla rugby. Kaslalaeng. Feeling close. Madamdama day ta. Mangted iti takwar. Ah, takwar. Anya day ta, pare? Kwarta ah. Si Kamit. Naganglit a bakla. Sapay nakabistida. Kit makita ti kinangisit na. Kasta na. Ngam kalanti day ta. Basta close kayo. No dumawat ka, mangted. Kasla ita. Intreat na ta dito'y nangina restaurant. Un nga rod. Itakla nga nakasarag dito apanganan. Uy, agulimag ka. Umain ni Joyce. Nagpigisa nga sigarilyo. Iso mo lagay man nagpangsit isang aw na. Shh! Agulimag ka. Nasayat mat, nagawid kan bossing. Ado ti customer nga umay no alas 7 iti rabii Insamsambot mi ang nagpukis. Nasaya ato kasta. Talaga nga umad anong dagiti customer tayo. Iso asay sayaatan niya. Tangay adu iti customer tayo. Agbali akman boss. Ay, awan ti maitad ko ita. Anya? Anya nga awan? Kinastos ko kadagari kanilo. Kan may sa inikak ni Gary iti allowance na. Lebre da lang nga rudan ang nagpapukis dito'y parlor. Sata? In lebrem pay, inikampay iti kwartana. Kasano, cute ngamin. Sapay nag-overtime makpay nga rod. Inton maminsan ton girl. Next time ton, promise. What? Ay, matayak sa matan, Ninet. Adula ang tikinan mo, iso amarigatan kang agangas na anang. Ay, nagloko ka handa kasta ti ibagam. Kasano kat inibus mo jay sa nga malukong aburidibod aparya kan karabasa. Nga dasagpaw na nga into no apaltat. Neta ulit-ulitan na. Nasubraam nga rutinangan, iso amarigatan ka nga umangas na anang. Ay na, agsakit titultul ko. Naktangan laang day tananang. Maditirik nak. Sige ka, dumatayak laang ay alalyaan ka. Saan ka nga agsawi iti kastananang? Ay ako ulaw ako na. Agtayak ti panagkitak. Ay. Di nakmat pag nervyosa ng ananang. Sige, alalyaan ka, Ninet. Ay, nananang, di ka agsawi ti kastaan. Hello? Hello, Manong Julio. Daho itich? Nininit da ito'y. Nenet, apay nga mawag ka. Adda kami itak ni nanang dito ospital. Tapay manan. Agsakit laang tikikit tisa ka na ospital adagos. Apay nga ito sa bali mo ti boses mo. Ayan ni Manong ko, Julio. Siyak da ito ay. Kaloka. Bakla ka? Hindi pa'y Anya? Manong Julio. Hoy, excuse me. Awagan nak iti Manang. Manang Joyce. Manang Joyce? Nagadayo iyo Julio anagan mo? Saan ta napagsaritaan da ita? Oh, kasano ni Nanang? Umay mo kitaan Ay, ada trabaho. Anya ti trabaho mo ita aya? Dito'y parlor. Parlor? Katno kargador ka itinatang. Ita nagbalin kan ang beautician? Ay na, Joyce. Inaldaw nga adu iti customer tayo. Iso nga rod nga agtrabaho kan. Saan ka na makisistorya kanya? Uray si kamet Uray si ka iti boss. Agtrabaho kamet Tani, agkasapulan tayo iti agpukis. Sikapay laang, taawagak ni Gary. O, taapay manan. Kat, update kami Nasken apabalyan nak madamdama. Wento, ikang trabahon. Amangan no ibagam tumanan nga awan na bati akwartam. Tagastusan manan ni Gary.
Ninet, adak ito'y abay mo, nanang. Nabiyagak pa ikad eh. Nabiyag ka pa'y nanang. Apay, anya iti panagkunayo ay Damdamagak laeng mo't Or-orayat ti awag ni Manong Julio. Kunanang ngamin nga umawag. Imbagam ka din, tinapasamak kanyak. Imbaga kun nagtungtong kamin. Imbagam ko mga umay dito ospital Saan nan sa amasango? Apay asaan? Asidaglaang pagkarkargadoran na dito ospital. Aywan gayam, saan ang akargador ni Manong Julio? Kan saan kanon Julio tinagan na? Ay, di nakman ulawon si kaninet. Maululawak lang nga rodan kapo iti high blood ko. Kasta pa'y lahang ti bagam. Saan ka nga ululawon nanang? Ibagbagak laang atin naamwak iti paborito mga anak. Anagbalinan abakla. Ay. Adadan sa mo maulawak. Tayagas ko ninet. Matayak sa mo na di na oras. Ay sapay awan pa'y nagatang agas mo nanang. Or-urayik tay awag ni Manong Julio ta ipatulod na akwarta. Urayan ta, umayan day jay nanang. Nagmayatan, ti umay ang beach. No kaduan ti loves mo. Gary, baby. Adak lang dito'y abay mo, sweetheart. Nabarte ka kon. Itad kan tumod ngamin nga itadid ni Ara nga inumak. Saan ka ba nabartak? Oh, atoy. Arak pa more. Talagang sa kaya nakabartak kan, baby ko. Agtugawak man dito'y abay mo. Tapno makita ka dagito'y agsisilap nga alahas mo. Balitok na kita. Dahil sing-sing ko. 24K. Uy, sumot lagayam anag silang numainitan. Dahil yung bracelet mo. Ay! Tauray lakinis na ti imak. 24K mit lang dahil baby. Kat dahil yung ngay matkwintas mo, sweetheart. Ay manen! Ay to pa'y manen! Makilkiliti ang man idiararamidem baby ko. 24K madladay ta. Oo. Drink pa more. Inumam dahil yung arak. Hanggang nabarte ka kon. Sige, aginom ka. Tamapanak pa'y mangala iti arak kan pulutan. Okay. Urayan ka dito cottage. In love talaga kanyak ni Gary Boy ko. Napintasan ngamin. Iturog ko man diin. Ay na, madanaganak manan ka ni Joyce kat ni Rabiin. Awan matlaangan, anya nga tan tinapasama kadakwada ka ni Gary. Ay, timawag matlaangan tigarampang abakla. Oh, hello. Apay, ayan mo. Julio, ay isti Joyce. Anya itinapasamak. Pinatay na ka, winunrape na ka. Kinidnap dang. Anya? Kinidnap na ka? Ay, saan gayam? Hinoldabdag. Hinoldabdag. Asino itinang hold up kan ka? Gwapo? Ibagam nyo asino da. Awanan. Anya ti awanan? Maumaakan kan. Mapantay di police station nagreklamo ak. Urno sampay day tabagim. Nagalas ka abakla sumanangit. Kasat no amamati dakan ka na hold up ka. Kat si kamat agroprupa nga hold upper. Kasi tinapasamak. Nag-date kami kini Gary. Ijay Beans. Kat? Kunak na talaga alabnak. Kinisnak pa kay kayat kumat. Tagayam. Ay, nagsakit na panunutan. Tagayam anya. Ibagamon Ininot nga inala na dagiti alahas ko. Baba niti makahudas nga agak na. Awanan bain. Ay,
Isumatlagayam nga awanan, dagiti agkakanginang alahas mo. Ito lang sing-sing ko at hindi na naala. Gamji bracelet yung kwentas ko at 24K. Awanin! Intaray ti awanan ba inaholdapper? Idarum taday ta alalaki. Anya lagi hindi kasto na pasama kanya. Nagayatak launay. Ada ka ding gatang mo iti agas ko, Ninet. Imay nang tadi iti tulong na kiti kakaroba tayo, nanang. Imay pa'y ni Mayor. Nagsaya at kita at tao. Diyak mo't maawagan ni Manong Hulyo. Makon nga umawawag iti cellphone na. Kunam anagbalin abakla ni Manong mo. Kat no nagtaraki a lalaki. Imala iti day di tatangyo a soldado. Isumat lagayam, nga oray pilit-pilitem, saan na akaya ti agbalin a soldado, nanang. Anya laangan tilangana, nupod no timbagam anagbalin a bakla. Tao anya pa nga iti sabali ko maalangana, alangan mo't nga agbalin nga alien. Bagay na nga taay ati agbalin nga. Ay, jak maaklon, anak ko. Sapay nagkariak itiday di tatangyo. Ngagbalin kumamot a soldado ni Manong Muhulyaw. Bakla nga rod, mapagbalin nyo kata soldado? Ay, uray nga tagpiang-piang ti langit kandaga. Saan ang mapasamak dayta, nanang? No saan ko man ang mapagbalin a soldado ni Manong mo? Basta saan kumamot nga agbalin na bakla Nagbalin nga rod, nanang. Awan maramidan yun. Kasano ang nagbalin a bakla? Siguro, ay kat impukaw na ti Darna! Kasjay, nanang. Iso ang nagbalin na bakla. Bumabakan dita tricycle, tan nakadanon tan dito'y balayo. Iso ka rin da ito, iti balay mi. Isuday tao, tang nga iti kataltalunan, na aramid iti panaw kan kawayan. No may sublik la ko matinapalabas. Jay kwarta binusbos ko kanigari. Kaya kwarta pinagpapapintas ko. Naparamid ko kumatibalay mi. Napapintas ko kuma. Kat anya ngay nga rod, kat naayaw-awan mat ngamin iti panunot mo ide. Ita, anya pa iti rupa nga isango kaninanang ko. Kan kadig iti kakabagyak. Nagbalinak lang nga roda na bakla. Awan pa'y kwarta. Ay, kung maiba, balik ko lang. Kung maiba, balik ko lang. Ay na, saan kan nga agkanta? Intan, agawid kan, tabi si taam ni nanang mo nga masakit. Anya lakit din, aya. Anak ko, tinapasamakan ka. Uwan nga rod nanang ko. Hangam, maawat na kadiuray no kastuya kon ita. Apay aya anak ko. Ada ka din nabaliwan kan ka. Ninanang met, kita anak man. Nakabistida ko nita. Naka-make up kan. Naka-cutic sa itinalabaga. Ninet! Ustumot din Di na kon kitain iti pangato pa baba. Nakababain. Manong. Manang, kunam. Awagan na ko diti Manang Joyce. Manang Joyce. Isong tinagan ko ita. Ni Julio, awanan. Hulyo anak ko. Uray no nagbalin ka nakasta. Amay sakan abakla. Anak kalata. Sana nagbaliw ti panagayat ko ken ka. Awatek ti kasta akin na taom. Agyaman anak mader. Ala, manipod ita. Agbalin ako na nasingpet nga anak kada kayo. Suportaran kayo, agingkat kabalag. Kasi kamot ni Net, ituloy mo ti agadan. Pagadalan na? Katwan Anya ti kayat mo kurso. Nursing ko ma. Go! Go lang, girl. Siyak ti makamukan ka.
Agyaman ak manong. Manang. Mader, ikarik nga ipatarimaan ko da ito'y panaw abalay tayo. Aircon to ti pagyanam. Tapnusan kan, akaasi nga agpaypaypay. Anya laki, ding. No maminsan, di ka nga binagtalik launay. Tamangan no pagbabawiyam tao. Hanggang dumteng tulata, di panagamires ako nada. Kat baliwan tayo manang timang rugay. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay apakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo. Anya laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din! Baknang kami, goreng. Marigrigat kami mat korason. Nagantibak ng tinagan ko. Eden totasika. Nagan tinapobre. Anya ko manunagan ti pobre, tinagan ko, aguring, tinapatag, napintasak. Napimpintasak nga mitisika, goreng. Ay, naawan make-up mo, kas kala anak ti karag. Anya. O makitam? Saan ka na makasungbat, gapot agpay suti imbaga, korason. Nagapa kayo manang kanina na kurasaon. Nanang! Ti awanan bain ako rason, ti ammo na nga takat agpaabakak. Anya ko man marigrigat lang ti panagbiag tayo. Anya laki, din ni nanang. Saan nyo lako man at tinutupan ni nana kurasaon? Wan, baknang ti pamilyada, ngam sandamat nga ammo ti rumespeto. Nang rona day jay ako rason. Mala, gusto day tan nanang. Saan man nga agsasao day jay ako rason? Anya ko mano baknang? Sino pa'y dagiti marigrigat? Iso da pa'y tinakarit. Asino manin ayate kaapay o mama? Jay awanan bain aguring, noy-noy. Kunamlan na sino amasabat ko. Anyat inaramid na aya, mama? Nagtuprakit din iti sangwa na kamagmagna. Kinitanak pa'y iti nasakit. Anya? Nagpangit lang arudan a babae. Nagpangit pa'y ti ugali na. Kas langipan ti rabbit tingipan na. Ha? Dakas ti agoy uyaw, mama. Pudnumat, noy-noy. Di mo man kanunungan day jay amarigrigat. E darom konto pa'y gapo iti panangpad padakas na kanyang. Kamanan ti masabat ko dito'y parangan ko ring. Che! Che, kamot ah. Agtutulad ka. Si kamot tinangirugi, kurason agurang. Anyat kinunam. Inawagan na iti gurang. Wan, kaya't mo taulitot pa nga ibaga amay sa kaagurang, ha? Kat si kangay, guring agurilya. Ay, di nakatawaan. Di nakmat nga rodlawan. Anya ti kaya't mo mapasamak ita, ha? Si kaman gorilya. Ay na, naawan la di papanak. Ay, kinaratikan. Ay, kat padasama. Sanan? Jak tutupan ti baknang nga awan amuna, ha? Sanak mat apumat patol iti marigrikat akaskan ka. Anya?
Kita man ay tabagim. Kas kalaim pasikig abikao, gaputa nagkotong ka. Masiitan lakit diti asawam, amakikaidakan ka. Si kangay kurason, nalukmag ka ngagpaiso, ngam awan mo't utak mo! Ha! Aniya. Mangibabain kayo at talaga kininana ko rason. Nanang, tunggal agsabat kayo. Aga pa kayo. Aginggat makitkitak da di abak nang agburburak ti darak ken kuana. Da kayo latan ti sarsaritain. Nagiti karo ba? Nanang, nagbasit laba, nagtipagapapaan nyo. Oh, Nauyaw nga binda di abak nang. Iso asa anak mat nga agpaabak ken kuana aunyol. ay, anya laki day. Agyaman da di abak nang tawan 4 pay laang ti unget kaw. Kasano no 100% ti pungtot kaw. Ay, pataya ba ka ti kararwana? Katilaang pustiso na ti agbatay? Anya, tila posteso, ti mabatay. Una yung ngay. Ay no! No nalakalang ti pumatay iti tao. Inaramid kon! Husto daitan, mama. Saan anasaya daytang ibagbagayaw? Dinakman lapdan, noy-noy. Talaga kagurgurak dayjay agureng. Nagado ti mabalin ko akaruba. Dayjay pailang akarupropa ti tulingan. Anya? Dakes ti agoy uyaw, mama. Saan mo't niya grup-rupa at tulingan ni Nana Goreng? Mabit man lang, noy-noy. Apay nga saksakit mo day at tulingan? Ay, este, gorilya. Ha? Ibagaman kanyak tirason. No apay nga saksakit mo day chay agureng. Naglawat ti dalan. Ngam si kapay lang ti masabat ko. Di ka agbalangan iti dalan. Agdardarasa ka mapan agluto iti balay may korason. Ew! Ha! Anya day taimat mo asidanyo. Babasit a fish. Kanan ka di day tatipusa. Anya? Nokas kanya kabaknang. Naimas ti sidsidan mi. Agsida kami ti fried chicken. No da kayo ababak nang kat agsidsida iti fried chicken. Agsida kami mat amarigrigat iti prito a manok. Anya? Ha? Chapsoy ti sidsidan mi ababaknang. Pinakbat mo ti sidsidaan may amarigrigat. Anya? Fried fries ti merienda mi ababaknang. Prito a patatas mo ti meriendami amarigrigat. Anya? Oh, apple ti kankanan mi ababaknang. Mansanas mo ti kankanan may amarigrigat. Neta, sumong bat kapay lang. No anya ti kankanan nyo ababak nang. Kankanan mi mat amarigrigat. Isu adi ka kundilastog dita korason. Apay nga itakala nga gawid, Surayda. Nanang, Talungal daw saan ka nagaw-awid. Napnapa na masulit ilubong. napanak iti balay ti gayom ko, nanang. Anya ti inaramid mo iti balay ti kayem mo. Taapay nga itakala nga si Mangpat. Nanang. Anya ako ti sasawom. Sungbatan nak, no anya ti inar aramid mo iti balay ti kayem mo ako nam, Surayda. Ay, basta, nanang.
Anya basta, pimanaw ka asan ka nagpakada? Nila ang manong mo nga onyol ti kadkadwak diti balay. Nanang, Kas kala aso a pumanaw asaan nga agpakada. nanang. Imbag ata nasurutan pa iti agawid diti balay, surayda. Apay, noy-noy. Boy-boya matlatan, nagitikoto na magmagna di talamisan. Ha? Itay kapay anak ka ululi, makanak ko. Anyat mapaspasamak ka. Mama, Itaman pa, yakas tatidiyar mo, noy-noy. Ada ka di parikot mo, anak ko. ay, awan, mama. Di daklatan ni kaskaso. Kasapulam ka diti kwarta, anak ko. Ay, saan, mama? Diyak ka sa pulan ti kwarta. Basta, di daklatan ni kaskaso. Uray no basta ti balay mi, tanaw ornos kami a pamilya. Awan ti pakamulitan me. Anya nga awan na sasawam dita, guring. Si kangay aman nakiapa akaruba. Nasayat ka kadiat tao. Ay, sikat man nakiapa kurasaon. Tagtagi ba sitem dagiti marigriga takas kanyak. Basol mo matlaang, guring. Anya kumangay di basol ko kan ka. Apay, nalipata mo, tinaramid mo di kanyak ha. Inagaw mo kanyak day di Richard, a boyfriend ko. Anya? Oh, makitam? Di ka makasa. Gapota uleg ka. Naging gaita. Kabos-bosor ka. Gapoy tiday tangay na rabid mo. Saan ko nga inagaw day ti Richard kan ka? Nudikat iso, ti masidag kanyak. Jackpot yan day ta. Uleg ka, a babae. Saan nga ulag? Ibabawim day tangay bagam. Jack ibabawi, nunalpas kon anay sawang. No kasta nga rodap niya. Anay ko, sinipat na ka, siyak mat. Ay, anay ko. Sinipat nakmad? Kasta gayam ti kayat mo, pangatan kap. Anay ko, di nakipungot. Di ko na mga takot sa anumaban. Kalbon ka, di mo. Ay kababain day tang aramidan yaw kabagis kurasaon. Nagpinungot kayo kit din kinigureng. Ti awanan bain aguring. Ti amo na nga takat sana kalumaban kan kwa na. Nabayagan day tariri yaw. Aging gaita saan yu pa'y naurnaos? Basol da ito'y niguring kabagis. Awan ti kanununga kada kayo. Urnusan nyo kit diti bagbagiyaw. Gaputa ka babay dito'y barangay tayaw. Aging gat si bibiyagak. Kagurgurak latta day jay aguring. Inagaw na kit din day di Richard a boyfriend ko. Anya? Day ta ka di pa lang ti pagapapaan yaw. Kit nabayagan na di magaday di Richard. Oray pa'y kabagis. Nasakit tinakam ko. Gapo iti panangagaw na kanyak iti day di Richard akayan ayat ko. Ay, nakabagis kurasaon. Nabayagan na pimusay day di Richard. Gapo iti sakit nga angkit. Kabagis. Isardang yukit din day taririyaw. Ta nabayagan anatay day di Richard.
Talagang agborbor ak ti darak iti daydi ako rason. Kunamlan asino akabaknagan dito'y lobong. Anya laki din ni nanang. Bigbigat ngam ni manin nana ko rason. Tidakdakamatin na jo. Talaga akagurgurak na di mata pobre. Uray jak makitkita ti awanan baen. Gusto na itan nanang. Kasla kayo aso kang pusa. No nyaman ti saan nyo nagkinawatan. Urnusin nyo Unay mo. Hay. Apay ko makikapiyakan ko na. Hay, Santo Apolos! Ay, anya laki din nanang. Agsaksakit latan tinakamyaw. Agpinakawan kayo kideng. Saan to ang mapasamak na itaon yun? Tumok no sa dilang itigurak kan kwa na! Tumok no Noy, Apay, Surayda. madandanagan. Anya ko bangay ti pagdanagam, Surayda. Saan nga mo ni nanang ko masikuga? Ha? Mortal nga agkalaban dananang kan mamam. Surayda. Anya nga'y taramiden tanoy. Doon abulan ti sikug ko. Apay akagduam da ito anak ti mamirmiraot, noy. Kwa, mama. Inyawid ko ni Surayda diti balay. Anya? Apay nga iyawid mo dito'y balay ti anak ti kabusbusor ko a tao? Gaputa, kayan ayat ko ni Surayda, mama. Anya? Uwan, mama. Adda relasyon mi kini Surayda. Kat masikog payain. Anya? Pudno ka di dayta, Surayda? Uwan, nana ko rason. Masikugak. Saan ang mabalin? Saan ang mabalin? Anya, masikog ka, Surayda. Kat ni Noy ti amana. Uwan, nanang. Anya, Di kay madanagan na naguring. Ibanag ko ni Surayda. Agkasar kami ni ti kabiitan na panawan. oh no. Sana mabalin. Kagurgurak ti inam Noy. Nana, Jak kayat nga agbalin nga abalayan ni Corazon. Jak kayat. Nanang. Mama, ornusin tayo kumanti amin. Punasin nyo ti panagap-apayaw. Agkalay sa kamin kini Surayda. Nanang, agsaw kayo muta. Dakkelan ti tiyan ko. Nasken nga agkalay sa kamin kininoy. Agsangit kayo umutayin, Mama. Nana. No, sino pa, jay kagurgurak. Isupay ti agbalin nga abalayan ka. Ay, oras siya. No, sino pa di kabusbusor ko? Iso pa'y tagbalin nga balayan ko. Mama, noan niya man tisan nyo ang nagkinawatan. Ornusin nyo kuman. Datayo matlaang tagsaya at no aramidin nyo dayta. Anya pa'y ngay nga ron. Ay, pakawanan na kun ako ring. Wan, Corazon. Pakawanan kan pakawanan nakmat. Ay, agpindakawantan ko ring. Kasta, Mama.
Nana, ay maragsakan kami kini Sorayda. Apay anana pay lang tiyawag mo kanyak noy. Nanang kunamaten a kanyak. Tagalay sa kayon iti mabiit ka ni Surayda nga anak ko. Wen, mama. Iti saan nga agbayag. At danton apo ko ta, guring. Uwan, abalayan. Adan to apo ko ta. Ay, siyak to ti agawer. Ay siya kabalayan. Siyak, abalayan. Ay siya to tagaw awira balayan. Siyak, abalayan. Ay sus, mama, nanang, mangrugi kayo manain. Ha? Nyala. Duwatan nga agawer, abalayan. Awa na balayan. Duwatan doon nga akaw awir iti apo ko ta. Ala, papagayam! Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biag, nga intay pinauluan. Ti baknang, ken ti marigrigan. Dito'y drama tayo, anyalaki din. Insurat ni Teatina Minisize. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Nagsapa ka matin, kumari. Papanamangay. Kas makita mat, adda imet ko atimba pagtugawak. Kan panaw, mapanak makisat ka ijay daya. Akin ko kwa. Ijay man ayan ni bakit punsyana? Kasta ka di? Ay, katwan Inka nga raw din, kumari. Tap na makaadu ka. Aywan mare, innakon, taamangan no imunan dagiti kakaduak nga agsak ka. Narabiyang ka mabakay. Nasapa ka rimwar. Sa ita, narabiyang ka manay. Gagangay tinagagat alakay, anyalakit dinaya. Sa bagay magkidi, Kaya nalpas yung arotisak ka ni bakit punsyana. Ay, saan pa'y nga rod lakay? Amumotan di talon dagijay a pamilya, iniktarya. Kaya mo asawan, agsubli ka no pigat. Katwan mabalin ka di mat asaan. Sayang no sa anak amapan. Ay, aginanaka kumabakay. Inal daw kamutan arom-romor amapan makitangdang. Ay naapo, aguray to day tanga inana. Aging gaadda ti agayab iti tangdan, mapanak Tainton matutudong awanton ti agayab, at least adda igatang iti makan. Naimbag lakit din, nagsubli ka ita, piya. Aywan nana, aging gang adda agayab iti tangdan, umayak ka talaga. Bilibak mo iti kinagagamaw. Makunak aswerte ni bursukon ka. Ni naanamat. Pudno mo iti bagbaga. Nga bain, dagiti daddo mga asawa babae ita. Nagsadot da nga agtrabaho. Karugit da pa iti umay agtrabaho dito'y talaw. Ay, no siyak nana sa baliak. Sa anak akas iti daddo madita nga asawa, nga aging aarteda, nga uray mo't awan maisaangdan. Ay, pudno da ita ko ng piya. Uray awan isaangdan, di da pa'y lakayat agtrabaho. Katwan, agur uray dalaang iti yawat dagiti asawa da. Umay ka matin ba kay? Aldawan, nabampano ka naggapo di bangkag. Sumangpo ita, di ka pa'y nakaluto mait. Ay, di ka man suman na uakas talakay. At damat inaramid ko Anya ko may narabid mo ngay. Nagsil-cellphone iti mano nga oras, kasta? Anya? Ay, unay kan. Di mo man la panunutin, anabambanog da tao, sumangpoy. Ala, huston! Inna ko naglutaw. Makauma ti kastoy abiyag. Inaldaw latan aday tangiwat kyo ti mangmangag. Makauma ko nakmanan. Naa. Ay, naipagkapay kumare.
No awan aramiden, umay ka lang agtambay dito tersenak. Ha? Sana kas kanyak, inaldaw ang mabampanugak. Ay, nagbidot ka iti dayta nga imbagam. Uray siyak mo't kat mabambanugak mo't. Nakabanugam? Kato di kamot mapan iji bangkagyo, wano iji taltalon. Nabanugak ang nagdalos ijay arubayan mi, mare. Iso adi mo ibaga, asa anak ang mabambanog. Mala, ikanak man kit di itinalamiis ako. Maka-inumak itinalamiis. Iso nga imayak dito itersenam. Hay, nagbara. Okay, mabiit lang nga rod kumari. Yalaan ka iti inuman. Amom kumare, nalabsak nga ijay balay da piyak. Ay na, nagrugit ti arubayan da. Ha? Wen mare, pudno ti bagbagak. Ha? Nagrugit. Kasla isumot lang. Nagdulpot akitaan. Anya? Hay, no siya klaan. Diyak kayat ti kasjay ti arubayan me. Kasla kulungan mutten ti animal. Ay, jak nga min limablabas ijay. Anyat itsuran ti arubayan da aya. Kat numadlaw asaan anawalwalisan, agkaiwara asopot ti chichirya. Kas kadarugit ti asaw. Ha? At dapay kat naiwara nga underwear. Ay, nako, madlaw asinampay anatin nag-asaan da nga inakas. Aya! Ay, sigurado abisin ni Kumari Pia ang makitang tangdan ita. Iso adi na masangot ti agdalos iti arubayan da. Ay namare, oray ka sa no ti kinabisi, no talaga asaan mo akayat tinarugi. At dalatamat oras ng agdalos. Ha? Talaga akit di adugyot ni Pia ah. No kasano kadulpet ti bagbagina, isumot ti kinadulpet ti arubayan na. Makabannog mo, ti mapan makisak ka, lakay. Kasta talaga, bakit? Anya nga rugngay. Anus, Kas iti kanayon nga ibagaday di tatangkaw. Anus lang, taddan tulat ta kanaw. Lakit di Kat, nakaluto kan iti pangrabyan tayo? Una, sakpay ti kunam. Anya laki din, ayan. Nasaya at ano kasta? Awang pa'y tinaputak ka narabyan ka, kasi ka pa'y tiagluto iti ka ng tayaw. Among betay. No siyak ti umuna sumangpay. Ay agluto ako na. Apay yuray ko pa'y laking kamay. Pagyamanak mo na'y lakay. Kat ala mangan tayo nga rudan tane. Nabambanugak anapan nakisag ka. Ipamapalag parang ka dito tirsenak, mare. Ay, awan sakit na pan mo nakitang danan. Awan, mare. Awan mo't nagayab kanyak. Isu nga dakla ang iji balay. Ala, ilakwan nakman iti sa nga pulo asa siya'y asabon. Ay na, nagaduan. Ay na, amumutan kanyak. Jak masangot ti aglaba iti every other day. Isu agulpe, no siyak ti aglaba. Ay, mabit lang aron. At iti sabon, mare. Agyamanak mare at to'y matibayad ko. Malpasak nga aglaba, agdalusak man mo ti arubayan mi. Tapno awan man ti ibagbaga, jay nakadaldalos ako marita. Ha? Asino? Asino pa'y kuma, no saan ani ampiang. Ay naglaing nga agdilaw day jay ababae. Padyak mo't an-anwan. Anya? Asino ay tinakaibaga iti dayta? Ni bakit saling? Imbaga na kanyak, hindi na minsan nagsabat kami. Kat uray man hindi nagsabat kami kini kumari nga Esther, isumot lang ti imbaga na kanyak. Ay, saan lang arod asyak tinang ibagaan na? Adu kami. Ha? Imbaga namat kan ka? Kauwan! Ay, nadya ko maibagakan ka. Angem, imbaga mo't gaya man nagiti ko kumarita. Ay na, nagdugyot ka kano. Kunana. No kasano ka no kadugyot di arubayam. Iso kano mo ti kinadulpet mo.
Anya, matenti kastoy a klase ti asawa. Apay, awan pa mo nga obrahan dito unag ti balay mo. Tay tala cellphone mo tig iggamam magmalmalan. Anya ka maten. Tunggal sumang putak, awan naluto amakan. Saan pa naugasan dagiti pinggan. Ultimaw, ti kakaisaw na atarakan ang manok. Ay, mabisinan. Kokok la kukukain. Dilawom amin nga asawa na giti kakapsat ko. Ngam nakarkaro kamay. Kita man na giti abirat mo. Inal daw da arumwar amapan agsapol. Sika ngay. Adda kala dito'y balay. Ngam awam mo sir-sirbim. Anya, ay unay matinday ta pa nagsasaom kanyak. Kasla sa anak ng asawa. Asino ti sana makapungtot kan kay tikas takaramit mo? Salbag ka kid babawi ko na ng asawa ka. Ay na, saan ka kan iti arak? Di kan ilakwan, tanabartekan, manong. Ilakwan na din. Amangan mo panunutom nga utangay. Bayadak mo kay. Amo, kada pagbayad mo. Ay na, nakaroon ti bartek mo. Sigurado. Kasta una man na napungtot ni bakit mo naagawid ka. Awan bibiyang dahil nga ampang. Salbag di. Kinapudlo na. Agbababawi ka ng asawa kan kuwana. Ha? Ay una yan. May pagpahit iti asawa ti kakapsat ko. Uray awan ti kinabak ng ingamang nagaganda. Awan makuna dagiti asawa da. Ngamsyak. Ay, pakawanan. Kayang lang ting kamang na. Ay na, apay ngay. Pagsasawa mo ni bakit mo iti kasta, manong. Ang bibiyang ko nga oraya damakangag ta iso ti pudno. Kayang lang ti ingkamang ti salbaga babay. Makapaila ka talaga. Ay, diyak lang ti pagarupan nga ibaga ni Manong Gando ti kasjay. Di na minsan. Takas ta unay nga minti Bartek na dito ti Arsena. Kat, pudnungat. Kita ang mandagiti abirat na nga agpaiso. Nagagat da. Isulaang tinaikamang kadakwada asadot. Talaga akayang laang tiinkamang na. Di mat kami nagbay ni Ampiang anya. Mabambanog nila kayo na nga agapo iti talon. Ngam isupay la ti agluto iti kananda. Kasta talaga ti ugali dagiti agin aarte anay kamkamang. Agin aarte da lang arudan, pakibiyangan da pa iti kaaruba da. Nga uray di damot an-anwan ida. Ay, tsak amoy ti dadya ako marita. Sadot lang arudan, naglaing pa makibiyang. Ay, inton kwan, tinutupan da lang arud. Kabay tabarang iso ti pagnakman na. Awanan bain a babae. Nasaya at man, tanaranaan ka dito'y batog ti arubayan mi. Sika, ampiang akaampangan dito'y barangay tayo. Ha? Amang ano saan mo nga mo? Nga amin anapan mo imbagbaga iti kaaruba, kat dimanon kanya. Ha? Ni, anya ka din day nga ibagbaga, mare. Di inakaw-awagan iti kumari, ha? Adda makaung-ungutak, no kasta? Mare. Imbagam ka dagiti ka aruba. Ano kasano ka dugyot ti arubayak? Isu kano mat ti kinadulpet ko. Ay nagawan mo't abain mo anang ibaga iti kasta. Mare, saan apod no dayta? Anya saan? Talaga mo't nga ulbod ka niya. 5 at tao tinangidanon kanyak sa itay aglibak kakit din. Tapno ammom ampiang. Jak makadalos akanayon iti arubayan may. Gaputa makumikumak amapan makitang tangdan. Ha? Ngamen, agagagetak. Tapno awan maibaga dagiti nakaikamangak. Saan da nga ibagaan na sa dutak akasken ka? Akayang laang tiin kamang mo, salbag ka. Ni, anya ka din day nga ibagbaga. Di ka man agin didi nga awan amom si kaampiang. Ang mga no saan mo nga amo, nga uray ti mismo nga asawam, kat day tamot laang tinakunana.
kayang laang tingkamang mo. Punay kan gandaw. Kaslamin na lumutang ti panaginom mo iti arak. Wala na. Talaga minalam. Ha? Ako maparigod nga oray, minalam. Agtrap-trabaho na tao. Yun may sakit. Bukod kumadakwarda. Ikat-gatan ko diyara. Wala, ngam apay, saan ay ang agungot ni bakit mau no kastater aramidam. Bakit ka? Agungat? Pagtalawag tupay. Anya, ay awanan ati bakit mau no aramidam dayta. Sa bagay, sadot mat ngamin ni bakit mau. Ay, naku na, yun na. Kayang lang ting kamang na kunak. Anya? Nagsadot nga piya. Sobra. Sadot na, amin na sadot. Ay, lumapalin lang ako mga isublikan ni inang na. Inaramin ko na. Anya, ay unay kan ganda. Magawid ka man laangan. Huston, tinaw. Saan ka anagaw-awid iti duangal daw? Sa ita anagawid ka, di mo amo tilubong mo? Ha? Unay kan, awan pa yung tinasaya at anaaramid mo. Day tala agbarbar tagtar aramidam. Kasi ka. Abay, ato na saya at naaramidam. Alaman? Anya? Ultimo, agluto ka na ginaw itinanganam. Siya ka ba iti mga ramid? Kas kada glaba iti kawas kan underwear mo. Unay kan. Anya? Day talak kayang mo ting kamang mo. Amo kadi. Sikat ti asawa rumbang nga isublitin naganak na. Anya ka din day tanga ipagbagam si ka gando. Panag ko na kahit saan ka atulag. Saan ka mat amaag. Tapno saan mo mangag kan mawatan ti bagbaga. Sana ya? Ay, awan serbi ti panagsarita ta. Gaputan na barteg ka. Ala, mapankan ijay silid. Maturog ka, tapno mausawan ka. Agsarita ta inton bigat. Itata na usawan ka. Agsarita taman itinalapan. Sika, gandong arta. Naku na ni Pia kanya. Nga imbagam kano ijay tersena day di abakla. Akayang kanula ang tingkamang ko. Puno ka day, ha? Sa anak mo na naulaw. Nausawa anak mo tan. Tapno song batak day taas sa lunsod mo. Ha? Wen, puno day ta. Imbagak day ta ijay tersena ni bakla. Amom ka din mo anya ti husto nga imbagak. Kuna, awan serbiti na asawa. Gapot ta kayang lang ting kamang na. Sadot na amin na sadot. Anya? Anya, mamatikan? Awanan kay tibayin namang ibaga kanyak iti kasta. Asawa na, ngam kastakit din tibagbagam kanyak iti kaadwan ti tao. Udo mo timbagak sana ya. Iso nga ita, rugyamon ay impaki dagiti kawas mo. Agsublikan iti ayan dagiti naganap mo. Diyak maanusan ti asawa akasken ka. Mangsapol ka iti maag nga asawa, akayat na ti asawa, akayang lang ting kamang na. Salbag ka kiti. Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan, dito'y drama tayaw, Anya Laki Jane. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay parang tarabay. Anya Laki Jane. Bakay,
Ay ba man ni Ambaw, tatulungan na nga agtiliw itinitib amanaw. Apay, an-anwam tinitib amanaw. Ay kay parchen tayo tapno da masidaan tayaw. Sumangpet ka no da Victor, iso asigurado nga da isang da masida. Syudad ti paggapuan da, iso nga da ti awit da. Naita nga road, sumangpet da. Iso nga agsagana tayo mo't tapno da masangputan da. Anya, iyawid na, jay na anakan akayan ayat na. Ay saan? Jaklak ayat. Anya? Kati sumag. Adaw ti mangibaga a single mother da jay. Iso ajak kaya nga isaw ti asawa na. Ay, saan mo arik na ti anak ta? Iso asaan arumbang apakibiyang hamida. Nanang, apa nga agiyan kayo laang dito silidyo. In kayo matkasarita damanong agsublida kanumot lang inton bigat. Ay na, awanak itimog ang makisarita kadakwada. Anya? Wan, Marlain, iso apanawan naklatan. Ala, umay kayo kit din nanang. Mangan tayon. Pagsasangwan tayo man dilinoto ni tatang nga insang putda. Mangan tayon? Wan nga rod nanang, iso arumwar tayo. Nabanglo dagito'y sidan na. Agyaman nak numagustuhan nyo dagita amakan, nana. Day, mas dito lechon manok da. Nananam. Ay na, kaslasaan kon akayat ti mangan itin napaw. Gapu iti kaadaw ti sidang. Ay, mabalin latamot, anana. Ay, Tomas, iyawat mo manday talitsyon manaw. Kayat kupay, ay ken Marlain, kargaan man iti Graham day to'y plataw. Nanang, di kay una iti Graham. Nasamit day ta. Inpari taray ta kada kayo saan aya? Ay nabasit lang, jakmut pakatayan ka. Ay, da kayo talaga nanang. Alan, karga amaw. Ay, Tomas, iyawat mo manday talitsyon manaw. Mabit lang Ay, adapay gayam chicken karay. Ay na, talaga asahan ako na mga itin na pawi. Adapay gayam fruit salad. Ay, bay amon day tain na pawi. Sana balay, taisuti ka na yun, amakmakan. Nanang! Ano ba? Natutanak. Pagpagaman, tinipot ka. Dores, husto gaminay. Di ka sumanao amangan. Mangibabayin ka. Kaslay tala makaraman ka iti kakasta. At hindi tanong, nanang. Ay, agyaman naging awaan tiriknak. Ay nabsug ka, hustaon. Di mo pilitin nga ituloy timangan. Anya? Ay, Tomas, apay nga inanawan itay amang mangan. Kontrabida ka talaga itibiyag ka. Gapot tamang ibabain ka. Kitam ka inaltutan ka laki nga raw. Apay inggagara kaya? Ay, ipakpakitam la di ka makaramraman itilitson. Anya? Apay, masapul araman am amin dagi jay. Nangruna no nabsog kan. Kinsan man anatangken ti ulaw. Imbaga ti Doktor Adimo kanain tung palaim. Nalabas ka mo. Apay sika, naraman am amay. Kawain. Rin naman amen ngam sagkabasait. Sa nakaslakan ka, aginggat bosog nga oray lati kastam. Di ka pa'y makatakderain. Uray lakas labumtak ni taboksit mo. Sige, kaanlata nga wan sardeng na. Hay. Ang pakada kami, nana, tata. Agyaman kami iti panang sanga iliyo kanya ka. Ay, awan man nabalasang ka. Umay kay tuman agpasyar inton at dawayayaw na. Un, tata,
Ala, in kami nga rudan. Wen, kaganan nagkayaw. Nay, apay adi ka masumungbat si Kadures. Anya ko ba ti ibagak ngay? Kagyamang ka ni Shali gapot tapi masyar. Ay na, pakada. Di kat pumanaw adagaws. Di na ayamarik na, nga adayo tirik na kenkwana. Anya, apay nga dayo tirik nam kenkwana. Gapo tadyak kayat ngagbalin na manugang. Tapay, ada parikot. Gapo ta bumakag. Kano balasang ni Shali? Napintas. Kan may saan amadlaw anasorok at rentana. Di ka man kundi libidita. Agbain kami ta. Kampay iday. Agkulong ka iti kwartaw. Ngamidi panangan na. Si kamatan ti alis to amang ibos kadagitiin sang pwedda amakmakan. Kasladi ka nang nangan iti litson manok iti unos ti panagbiag mo. Anya! Nalabas mo ti amayaw, makapainsulto. Apay ka di, nanang. Agasam, kasla kaya nakiday nga ibaga arawot ha. Apay ka di ana ibaga na dayta. Kinuna nakiday, asyak ti alisto anang ibos kadagiti makan nga insang put da syalay. Na, tapay nga katawa ka? Wanmat nga min, nanang. Danda ni ibusam to pa si may sa alitsyon naman Anya? Kan may sa, sumanao kayo nga men, nanang. Sana nasaya at dayjay ahabit. Nang runa no iti sangwanan ti lamisaan. Kan may sa, pangaasi yuman. Tanuin bagada ama iparit kada kayo. Tungpalan nyo mat kuma. Ta para matlaang kada kayo dayta. Apay ka di ka matagtagari Shali. Hindi pala nga dati itilugan nakasta ka. Apay ka di nga men. Mariknak ngamin adinak kayat tinam. Kita aman. Saan ang nagsasaw, idinagpakadaakan ko na. Ay na, di mo ikan ka ni nanang. Talaga kasjay na rin dyan. Sigurado ka ka di, Victor? Uy, kan pasensyaan kumakit din ni nanang Mababainak nga rod. Gapo iti inpakita na nga ugali na. Awan anyaman na dayjay, Victor. Gagangay siguro ti bumakutan. Ay, mangibabain. Ala, di mon panunutan dayta. Siyak ti mariribukan ita. Amangan no dinak kayat ngagbalin amanugang na. Gapot ta adda anak ko, iti kinabalasang. Lukas taman bilang. Awan ti bibiyang na. Siyak tinagayat. Iso asyak ti masuro. Nasayaat mo ito na sabat ka, Nana Doris. Ay, apay kaday baraw. Kasangin ngamin ti putot ko, indon bigat. Pumasar kayon to aje balay. Kaputad damot basit sa gana. Ay, katuan na baraw. Agyaman nakiti panangawis mo, Awan na nyaman na, Nana. Ket pakibagan tumutan kada tata Tomas ken Mari Marlen. Amangan no ibagada manen nga duti obrain da ket di da umay. Ay, wun baraw, ibaga. Ngam no di daman makaumay. Adda akmet a representative da. Sa bagay mo't kit diya, Nana. Ngam nasaysayaat ko man no dumaray damot laeng, Nana. Apay nakarubwat ka, Dures. Ay, nalipatag gayam nga imbaga iti kalman. Kasangay kano ti putot ni Dundun ita. Iso nga inawis nakmag. Anya? Won, kat imbaga na amapantayaw. Diyo kanumanan ibaga nga ado ti obraan yaw. Saadan. Uray awan ti mapan. Anya, inyawis na nga raw di ka kamapanan. Ong kalaklakayan. Ha? Ay na, agbati kayo nga raw daun. Oray syaklaangan ti mapan. Kundi pangina kayo amaawais, ngam kaya yung malagayam. Gapaw tama ba inak? Amok ngay kuriman ti ugali ay makinalaing mo amangan. Anya? Umay. Amamukan. Ada nga ron libre amakan. Di mangan na mangan. Alaman nga raw Tomas.
ing ka man makipaskan, kat di ka mangmangan, ah? Ha? Ay na, kunak tupay kat nga ado ti sagana, yaw baraw. Umuna nga mi nakasangay ti anak mi, nana. Iso nga, insaganaan mi mo ta. Ay katun na baraw. Awan dakes na. Wala na. Ngam nalpasan ti pinangan, ngam awan pay mo datata tumas. Kunak manok kunayo asumarunuda, nana. Ay, awan baraw. Ang mga nunaimasan naman ang tinagtrabaho ijay bangkag. Iso adida si Muraw.